Crop cho nên guys sẽ rất thiên thuộc record. Tao sẽ có sẽ date 19 to 2026 có exam mình cũng tôi đi đăng ngay cái cũng là để cũng luôn tôi đi đăng ngay cái có làm lấy rất trễ mà tao revision lôi này là ba revision lôi này thì một cái sau rồi tao luôn có ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯍꯥꯟꯕ headline news airline-ꯒꯤ rule ꯈꯔ ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ headline ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧ explain ꯇꯧꯕꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯕꯅꯤ examꯒꯤ point ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯩꯁꯨ important ꯑꯣꯏꯗꯦ DGCA ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯣ Directorate of Directorate General or Civil Aviation 하는거 마세 머루어이나 그리 도게 하라간다 마세 머루어이나 그기 Directorate General of Civil Aviation General Rule and Regulation 거 ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ Rule and Regulation ꯁꯦꯝꯗꯣꯛꯇꯣꯏꯅꯤꯀꯣ ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯀꯔꯝꯕ ꯑꯦꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯒꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Aircraft Rules 1937 거 Aircraft Rules 1937 मखादा लेगा Directorate General Civil Aviation सिना aircraft चप्पा मतंदा passenger सिंगना तौबा कोई disruptive है तारे को airplane थोबो आएगा अमरो आएगा disruptive तौबा दुगुमतो disruptive है जिधर करी करी आओगे airplane तो मम्मी की होना को याना airplane तो कनो airplane तो मम्मी की सिसे तौबीदना बुका like कोई level ने मागी तौबा कनो से level का से को हाँ मतलब safety violation तौबा आइडी emergency exit का तो हांग तो over आइडी कनो का तौबा इन चाहे न substance आइडी कनो में cigarette को मथक्पा cigarette थक्पा alcohol थक्पा को आइडी public order का है लगा आइडी public order आइडी कनो loud ना slogan तौबा protest तौबा का तौरा आइडी nation साबिदी कहीं ना कोई loud खोंगना दगी कहीं एनिमी की सित्तगा कावदना ममांग फम सित्तगा को तो पोचै थुगाइदना थुदेकना का तौरा बात तारे गति आइडी disruptive exercise तौदने में तो इधर मागी punishment चु मागी punishment level से अहुम थोना लेको punishment level से level 1 तना का तो कहाँ कांदा 3 months ban ने 3 months ban से करी चन के हर कांदा कोई की physical gesture को आदि verbal gesture चिन नंगांग बा हाई बा physical कुछ न फूबो से भी याद रहा जो चिन नंगांग बा आदि की को फत्तबा gesture तो ओकुम बा को अदर न त्रिहांगना इसलिए level 2 इसने खुद यारो physical abusive behavior यारो 6 months को माज़ 6 months by we are doing it को आदि level 3 आदि ban तो doing it no fly zone high तार को आदि माज़ red list थम की बुगुम बनी को वाला aeroplane तो होगा सब पे यारो को no fly list सन doing 6 months or no fly list itu juga katoga harakanda karigumba life threatening oiba mi hat patu pagi life threatening oitara gadi 2 years power ban to be the aeroplane 2 years power to oiba ne bitara gadi ka section me are ko di sinum se topi dena next Supreme Court asks government to consider plea to treat racial slur as a hate crime की मतंग तनी को hate speech hate crime अदगे racial और slur को निगोंदा racial और नंगांग बा सकपा
खुदम ओइना हंदक नोटिस के मचा दगा तोइदो करी एंजल चंगमा की मतंग दनी को सिसे एंजल चंगमा आइसे एंजल चंगमा की वाली से मैम खंबिरमनी इन खले 24 years सुबा MBA नुपामा को त्रिपुरा दकी को उत्तराखंड कदोबा वहां से चप्पा मनाव पा चलिना पा अदुदा मयामना चिनकी अदगी करेन नोटिस की मचा चाइनीज काइंड लक्नरकपदुना मा से कदोगे हाया कांदा 24 माना पाखुम बिरो बाय ता एंजल चंगमा जना पाखुम बिरो बदगी खना जेना बथोलकना मोय मयाम दन हात लब एंजल चंगमा से फूदगी शी लगना ngam शी बनेबको अदुदुगी मतंग दनिको हाइदि कंटेक्स्ट कई नारा कांदा कनो तौरइनी सुप्रीम कोर्ट चे थारकने सुप्रीम कोर्ट ना गवर्नमेंट ऑफ हाइजना कदोगे हारा कांदा को racial slur हाइबसे hate crime अमर ओइना ट्रीट तो हुसी पाउगे ओइना दी कनो खुगी भारत BNS तो कनो BNS ता hate crime से define फसना तौद्रे hate crime मनुंग racial slur जो कसु याउदेबको racial slur हाइबदी कइनो मी मगी कुचु नत्रगा मागी जाति पल्लगा हंदन ngangbdo जाति तो पल्लगा हंदन ngangbdo मदुसु hate crime से दी यावेको hate crime से दी खुगी original कनो जुदा खुगी कनो से यावेको IPC हाना ओरंबा सिग्ना कदोबा सिग्ना BNS on grade को BNS तो यावेको को BNS यावे हाइपेट कनो से मतंग दा hate crimes की मतंग दा खितंग हाइपेट अरि हाइपे हारंगी को BNS 2023 सिकी मखादा करी याव हारा कांदा कोई criminalize तो वाई ताने को enmity create तो enmity creating को हाइदि on the ground करम enmity creating on the ground of religion race को अदगी place of birth को अदगी residence को language मैम दा enmity create तौरबा अदु तारगदि मदुदो criminal activity ने हाइदि criminal activity ने लौदोइने अदगी मी मंगा दगिना 5 or more को 5 or more men मी मंगा दगिना मंगा दगी हेनबना हाइ तारेको करिगुम्बा कोइगी आइन जे खुत्ता पायरगा कोइगी हाथ पितुपी को अदुसु करम्बा सिगी केस सिलिस्टा से race religion place of birth को दगी residence language adu मैम सिगी हाथ पितुपा तौरबा 5 or more men 5 सुद्रदी यादि को अदुदु बोय कोइना mob lynching हारा खंगनेबु को सिसु कनोदा आदि BNS तो define तो कतंग खंगोन मागी section करी करा फार बाय दरकार के सुता दिबु को अदु सिगी जिंगजे करी life imprisonment फावबा punishment जे life imprisonment फावबा PBI को life imprisonment फावबा PBI ना कोइगी कदोगे हारा कांदा BNS द पल्ली 2023 की BNS द पल्ली को section बदि 196 का 103 के निको अदुबु section द फादर साइ but just mob lynching का enmity create तो बसे कदि यावे को अदो आइदि hate crime के मनुंग चंदुनी को mob lynching enmity create तो बका हाइसे को अदगी कमिटी अमसु लई UPSC के ओइना कमिटी करम कमिटी कोइगी कमिटी इसके मम्मी से तारमनी मैमना बेस बारुआ आइना बेस वारिया कमिटी है को याम इम्पोर्टेंट होई को हेड क्राइम मतुमिना बेस वारिया कमिटी ना हाइस कई मार कंदा से बेस वारिया कमिटी से कोई 2014 दाइता मीडियो तानिया आइना अरुणाचल प्रदेश की दिल्ली दा हाट की बम लेबतो को अदु 2014 गिदा अदुदगी थोलखिबा कनोनिको मसिगी मागी रिकमेंडेशन से कइदोगे हारा कना रिकमेंडेशन से IPC दनिको
matamdudadi 2000 ni do tanyang matamdudadi 2014 haisdadi kashu kano tawdeba hadi BNA salary bako IPC sida semto on hayabo semto habisi kari kari na haya kanda koigi ngasagi criminal activity tawdo enmity tawdo sigi criminal activity tawdo se masi se non bailable oi hallo hayna ko non bailable ko non bailable oi hallo aduga racial slur ju hapo ana racial slur hadi koigi racial oiba wangang se racial oiba wangang se kashu kano da yawde ba hate crime da yawde ba ko racial oiba slur je yawa na mana recommendation taro recommend taro mani half 3 ko kashu recommend taro mani half 3 so government da supreme court na hari se sigi racial slur ju hapo sine si racial slur ju hapo non bailable se su oidri racial slur ju oidri ko hiding asaki hate crimes hate crime hai this is ko ado hate crime da su racial slur se yaudri ko racial na nga muslimin hey hu ha ha di lakna ko ba du ko ba to bu su hapchalo sini supreme court na hari se ko besbara committee na su si support to bo ne mo ko adu dum su khamchalo ko adu ga atopa topa case में हम चलाए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट अतोपा में हम चलाए लाइक मॉब लिंचिंग की मरम दपा मैम अमा लई अदुदबु हजिके ओइनदी अखोइगे रेसियल स्लर सिगे मतंग सिददी सीसे कतंग इंपोर्टेंट ओइको रेसियल स्लर हारगदी अनो से हाबतो के हाइनी मिंगोंदा मागी हौरकफम अदु अदागी मतुंग इना वांगांग से बद फत्तबा ngang aduga ngasagi sida federal structure da ko state ka center ke leina ba mari se adum khana saina ba thoi adu si Tamil Nadu ki chief minister sina koi ki constitution must be more federal and harak ko adu federal ki chum revision chum taram se ba ko the constitutional provision da state ka center ke leina ba mari se krai da leige ko aduga magi committee karam ba lei ko aduga kadawga harakana kari haidi ko se kudamoina sigi Tamil Nadu CM sina hujujig demand yam tawri se kari no harakanda khoigi maruina 7 schedule sine 7 schedule se kaino schedule sing do phara bana tra schedule phaba gi sai na polity gi ai gi polity gi da yaw bani ko schedule sing se ko schedule phaba gi sing se schedule do phabiro aduga 7 schedule se kaino habise ma dakla haram ma tam dum khangadam ni ko 7 aina phaba gi technique to da aina haijagi bani ko ATM dagi list sama sotokpa ka haina haigi bani ATM hai dana 6 schedule ne ATM hai se ko Assam Tripura Meghalaya ko aduga Assam Tripura Meghalaya Mizoram ko ATM hai se ATM dagi list sama sotokpa list sa 7 schedule na list ne ko sisna akoigi list ahum thong khaidok pa do haidi union list ko state list duga concurrent list ko concurrent list si 7 schedule se Tamil Nadu ki se kano se na hai na state list ta laita ba ko concurrent list ta leiba khara leiba state list gi concurrent list ta chong gi bani ko hana leiram ba pot khara leiba kra like education the chong rin ko adagi forest ko adagi weights and measures protection of wild animal and birds administration of justice ko hai de sing se state list ke concurrent list strong rabani asi se ma hai se Tamil Nadu ke CM ko sina hai se state MK Stalin hai se kaina kan concurrent list strong gi bado amo halal ko kana to ro gum se si chong gi sin ma kan da ko de yam da kana to re sin maru ina si sin ko education se dagi chisu protection of wildlife animals and birds ko
administration of justice roina moi ahumse ko yamna id kayani centralization tawba matamda centralization tawba matamda nungai taba state ta yamna sokpa pot ama oil ko aduduni aduduni mana selesta hairamise ko ataidi keshu ka haina kana tawdre aduga next na AI summit ke selesta hariba company ko Nvidia OpenAI sorry Nvidia OpenAI hai sing se koi sige Nvidia se na GPU sawa company ni ko aduga sisina ChatGPT ki company ni ko aduga kadoga hai kanda moi sing se India ke farm sing se ka adi mari lai naraga kadoga hai kanda koi ki kaino same ni habane adi koi ki India ki mi sing se ga kaino tong naraga company sing se ga mari lai naraga koi ki kahani kai equipment kari kara same bai wai ko aduda sinate maru oridi exam to ko AI summit sida huju se amna bot phajaba sabal long story ko hadi ngarang so aina mention to ke ba Bikram LLM ko Bikram LLM hai se koi gi LLM have the large language model have ni ko si se koi indigenous oiba model ni ko indigenous oiba model ni si Bikram LLM hai se ChatGPT ko mani ko ChatGPT ko mani ko magi large language model hai taragani ma mang sigi learning tawna ba magi program am khak thamme ai AI hai se kaino AI hai se kaino har kana khoi gi angang oi ngai da khoi sa kedoi khoi angang oi ngai da ai follow pa de ge khoi se ai gi na na ta ri ba ai gi ma na taw ri ba ai ba han taw ri ba information मैम जिंग data मैम जिंग लो ना करी दौरे आई की brain से सागल इन्हीं information सागल इन्हीं मतलब ना आई यो खलक पे के मतुक इना आई से same doing same ado to ai gi jinjina kari yawe ai gi jinjina sa gi data kra yawe ba madu the location na ba madu to train taw na ba gi ado gi program to bu akoina the AI ki suma gi language hai small language model le large language model le ado bu chat GPT hoiti yamna tammada yamna thu adaba ana hoi tammada bu yam tap kani ko patta bu mo da shine ba kano se haidi jin hai tare ko or mabu tamna ba chat GPT se na mi to pra pira every data chat GPT da na data thajali bising se nang na thajali ba watching se ma lo ina khangna ba honara ka chat GPT mi na piri information na de internet ta fangi information si mi am jing se lo lokshan la ma na ka da na ka tam mi kamaina response to ra de karam bane na fazani tam mi adu ko ba tamna ba hona ba matam se ma na season ri ba language se yam solve language se ta ra ga de koina large language model hai ni ko to large language model se koi india gi ti leite but chat GPT jesu large language model makhalam ko to large language model makhal me am le ko kano deepseek ka hari do large language model ni ko mo sho ko adu kedo ga hara kanda moise internet yaw to sijina bi ai ko moise yam nungai ba ai ta ga ko internet yaw to sijina bi ai noi try to ba di khang de ko gi ChatGPT di ya de ma di open sourcing oi di ko deepseek di open sourcing oi bane deepseek se adu do ga deepseek se nang na download to ro ba around 100 GB bu oi bane ko khara sakon sijina bi ya ba sine na chaw ba me am so lai ko 100 GB bu oi 100 GB je download to re kana adu ko computer am da hapsal ka na computer do akoina ka hai ni aina to ha ba pot to hon bi AI je kon sine bi internet em samjas adu dai da season ego sig 100 GB akona download to ga deepseek ne akona download to scenery do madu da scenery ba program ya do adu boy akona language ko adu na ni large language model and hari is so so deepseek so large language model ni deepseek se R1 R2 and kai do R1 je large language model makhan ma ni ko moi makhan variant me ba le
ado ChatGPT su ni ko ado akoi India gi su Vikram LLM na ma tawre magi data size se 35 billion oi ko 35 billion degina kaino degina 105 billion oi ko billion parameter ni ko program makhal duni 35 billion parameter sigi parameter sigi manung jiga aikoi na thajalaba ko sigi parameter manung ma dum learn dawra ni ma dum khangna bu mana dra ko ado sisu open source ni ko open source ne di mi kuna mo na download to ya open source ko ChatGPT di open source oi debe DeepSeek su open source oi ko ma su ko open source ha be me am puna mang si na ya bo oi lau tho program se lau tho si na ya bo ai su Bikram LLM se download to ga ai computer da hapsa ga internet ya do si na ya ni ba kamra ai di kano ni ba mo se program acho ba mani ba ko computer program acho ba mani ba si dai sa mo je learn do ga answer pi na ba ki khatan ni tham ba ta ko ya bani ko AI se ko internet sin na su ya bani ko internet AI se si ba ChatGPT di ya de kano se DeepSeek ko ma se download to re na si Bikram se su ya ni Bikram se su open source ga ni na download to re na computer si da adu internet out so ko AI sin na ya ko thabak to hon ba ya du ga ai gi maram da to hon ta na tam han ba ya ko tam ai sana data preserve ga ko adu main to ba ya ko adu ni maroina si kano si makhango Bikram LLM se ko ado kanana develop to no hire kadi si develop to ibn tumi se kanano hire kadi Sarvam AI na ko startup company ni ko Sarvam AI has a DeepSeek link kat ki do startup company ni ado ka Sarvam AI su startup company amane ko Bengaluru da based over Bengaluru based startup ko startup okay Sarvam AI se ko yamna important oi ba pang ni ko se yamna important ba pang ni aduga government na kay haini sise government na su magi GPU sisina ba se GPU access ko GPU access kauna ba gi government na kadok har kanda ai subsidize oi ba subsidized GPU access bi ba adu na koi sise free de sin akoi gi kado DeepSeek sisina sise de koi class am thoi dana class am thoi je kaino GPU yam da bai ni khamba ado India gi sigi Bikram ai si kai ko GPU je yam taragadi class yam thoi bu ko adagi open AI da ko gi open AI si di open source to da bai na ma gi GPU season ba ta da paisa yam changi ba ai open AI ko gi ChatGPT se season ba ta na ChatGPT gi paisa yam changi ba adu da ni moina ko gi kaya no ChatGPT se ni ai se moi tara mo khatara prompt tara mo khatara ko se na ya ba adu da gi atopa model change to holli da ko dumaina DeepSeek tadi adugi limit leite tawdabo moi gi GPU masing se yamdamnina kai haini class yam tawe buko adu ako India gi sigi Bikram ko gi LLM city class tawdo yam haidi government na GPU phasana thamdara gadi class tawre ko Bikram se ado season of AI ko Bikram se AI makhalama or launch program ni season of AI ko season na ba hawas ai season na ba yin model la tala ke ai ko daga adu atai di ya ni India AI mission khanga mani India AI mission ngana na da su India AI mission ge pulap punna ai India AI mission adagi hujang ba AI summit chi pulap punna muk taro kini ko horen lo ai lo bata adu da mo pulap punna ngi ni mina se just masigi oina di Bikram LLM se mo khambiro ya ko gyan ta da le so dum habiro ko gyan kano tawtre khotre kaina ka haidi adum tanara ka tawbise ko nꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯍꯩꯍꯧꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯀꯥꯟꯅꯗꯦꯅ ꯑꯩꯅ ꯐꯅꯌꯥꯝ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯔꯒꯁꯨ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯅꯤꯀꯣꯕꯔꯁꯤ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯅꯤꯀꯣꯕꯔꯁꯦ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯃꯨꯛꯀꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯈꯕꯔꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯅꯤꯀꯣꯕꯔ ꯐꯖꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯐꯖꯅ ꯑꯩ ꯑꯦꯛꯁꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯄꯤꯛꯆꯔ ꯇꯥꯛꯇꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯗꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯔꯤꯚꯤꯖꯟ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯔꯝꯒꯦꯀꯣ ꯒ꯭ꯔꯦꯠ ꯅꯤꯀꯣꯕꯔꯗ ꯀꯩꯗꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
entity na ayaba pigre ko kari sanaba sabado mo makhan great entity sadu se kari na harakanda transshipment kogi international container transshipment adi port hai tare ko port achawa ma sadu ni karawai da sadu ba Galatia Beda sadu ba airport amasu sani ko masi se in entity na sabaya re haina sabaya re haina pigrabni ko adagi power plant thermal power plant amasu sadu ni ko aduga kadoga hara kanda town township achobo sadu ni si yung ko Grand Nicobar project si saba matamsida soktuise kari tano haragadi leatherback turtle leatherback Galatia Bay da leiba leatherback turtle ka adagi uchek myam sum ai pangram ni ko kabu kawre uchek singdo adu singdo yamna haidi adagi kano su haidi township sara ko kolapus da koi sompen ka inaga ina haigiba tribal da so area the PPTG kangu haidi particularly vulnerable tribal groups ko sompen adagi Nicobares sisingsida solakani environment di yam soktoini ko adagi FRA da ka su soktoni forest right e ka aduduna solaka do me am sing su minor explain doramani ko ado mana stesta kanoma palami ko island am ka palami stesta ba na ba island Pacific Ocean da level ko Banava Island Pacific Ocean Pacific Ocean 20th century gi matamda Pacific Ocean da British amasung Australian mining site na mo si Banava Island si the phosphate se mine to black kano to river phosphate se mine to phosphate mining se to river kanana British ko UK ko aduga Australia na adu kadogi harakanda ba edi Banava se hujikti kadogi harakanda hanadi habitable oramani uninhabitable oigre uninhabitable oigre habidi mi taba yagije ko adagi moida lerama native singdo krai de chenagre Fiji island de chenagre ko adu asmaina thokadra sini de ko Nicobar Islands Great Nicobar Islands da su sumaina thokadra sini pakhalisi ko thokta bu so oishana ko adubu yengasi ko atopa sidagita atopa phekra khangba hai taragadi koigi Great Nicobar aina takidaba mamang takidaba ko Great Nicobar Biosphere Reserve se kari Biosphere Reserve kumbasidi tadamak taro aduga phadra su yai ko khabar da yaw khara the Great Nicobar Biosphere Reserve se dum hang pyai ko adu Great Nicobar Biosphere Reserve ta kari national park lai haragadi Campbell Bay National Park aduga sigi Galatia se di paikada hang pasu adum yare ko Galatia National Park yare next Kashmir revival Kashmir da hana Pahalgam ki attack ma 2025 ke April da tawgi na ko moi mi kyano ma'am sigib do adu daida koigi tourist site ma'am thingi ko tourist site ma'am adugi tourist site thingi ma'am sing do kadoga har kanda amu hang tor pa dai ko amu hang tor pa adu haidi amu hang tor ise maru oina si hana thingame government na kadoga har kanda antak budget ko budget akoigi budget akoigi union government gi budget lak thokpa matamda kadoga har kanda Jammu and Kashmir gi oina tongana akoigi institutional capacity building habedi building
gumba degi kaya tourism structure sana bagi namang paisa to nga kai thoib adagi amagasu ESMT ko ESMT adi kaya ecological sustainable mountain trails sisi important no ko sa mountain trails masisi sana bagi namang paisa to nga thadib ESMT asisi paisa admana ka thadara pasidagi tourism science hangdorapagi mong ni ko hadi adu do editor na connect editorials da connect ni ko adu ni atay di kasu important no ide kain na ko adi aina budget ki mati ema kitang yawe na aina su mention daram hapet dun chamoi kashmir da tourism gi kare development kano da yawe ko ngasi gi editorial di pura whole AI ki maram da ngatani ko essay writing da AI ki maram da hangak taragadi sidagi point kara akoina dum lokat pe ai ko sino pasina edisina AI versus copyright ko copyright AI ka copyright law sing ka gi matang da ni ko ma khanari se AI ka copyright ka ma ga kamaina khana ge har kan ma hai se country khara di ko kadoge har kan country khara di koi gi AI se pra thing ni ko AI se pra thing ni ai ngasai hai se gi bedo AI se di AI gi language me ama lai ma gi language to sijinaraga kai hai ni angang machana kano tambagum ni larik tambagum ni ba khamba macha miyam de gi tambado tambani se tambani ko khudamai hai se koi gi ai angang macha che angang macha china larik tamma sum chawkha leitana adumai tawtana AI je su kadoge har kan da atopa data me ama mana chai data me ama mana chasalaga aduga tammi adudaida sigi chare be data me am jikse kana ko country kana na di en masi data sing se ma hurali ni ko sigi data sing se copyright ai ka panjali ko copying ni ai ko adu ma hai se kara ko country khara da ni kadoga kana kudamoina copying yada ba se Netherlands ko adagi to pa island ka na le ba country sing se di yade ba ko kham ma sigi se adu na ma chat gpt ga se thing ni ba chat gpt thing ba country khara so le ko adu adi chat gpt se season han da hai tare moi gi data do secure am oi haning ba gi ko adu bu japan da di kadoga ha kan da si copying jingan de moi just write to read ne na khalale write to kadoga read ko write to read ko khudamai na hai se chat gpt se season AI chat gpt se season ba matam da AI se learn to ne no khudingi nang adum nang AI se dum season no AI se da hai over nang na to ba thawak ko di mak se ai smile to ai si ni ai si to ri ai si to ri mana nang na hangang yu wa hi du gi ton du gi matung ina ma je dum change to gi ni kadam ai de nang je yam na larik pa gan ma mi mo ta ra ga di ma se dum larik pa ba gi rom da dum nga ka ni khudam ai na nang any thaba ma to ma tam ko ni nang si UPSC aspirant ne na nang hana hai do ki ta ra ga di AI se na nang UPSC aspirant gi oina note pi video ra kolora any pona ma thajan ma ta na dum hara ka ni ko adi admaina tammi ne right to read ne ba do right to read ne ba adu do copying na te ma do copyright panchat me yar copyright law sina thingan me yar sina adu na AI se kadoga hana kana magi man sigi no pa sina AI se support to AI se support to hai ta ga di karigumba akoi gi Japan daga tawrise Japan ko maruina Japan daga tawri Japan na tawrise TDM na malayo ko TDM se Japan gini ko Japan se the text na data mining ay ko si AI na ayamba tawo AI se na ayamba tawo aduduga kaduga harakanda AI se any data mama se use to hole mining je to hole use by AI se na use to hole ko karigumba mi emotion ko aduga ideas
ideas natraga emotion da sok ta taragadi any data Japan da use to madugi ek lay ko madugi ek lay Japan adu AI gi maram di Japan jam sokole cinema hairi se ko adu dubu India dadi ko India dadi adu du yahande India dadi kadoga hara kanda huji phawge ni ek layte no ek ko ek karuba karikra madugi access to na me TDM even TDM sigi TDM sigi port phawa layte so ma aise kaino hara kanda koigi India da su sumaina Japan an tawriba potche sije chanandese atopa country ade khudamaina Southeast Asian countries di AI is pura thing illegal oye na ka hayo aduga AI sina data absorb to base yahande koi kai country da su khara yahande ba ado fasana hadi yamna matsa khaina leite ba lo se da si tawada ha matsa khaina leite ba adu da kadoga hara kanna TDM everything asagi text and data mining je yahallusini sina parza hai singa no AI na kadoba text and data mining je yahallu AI na data seasonary je learning ni ko tam minimize ko masip mayam puna mo ki phana bani AI na tam bai se mayam puna mo ki phana bani text and data mining je tophallu athing ba thaman gano especially ko India gi oina thamalu ko aduduga id AI su mi ama gumna right to kadoba right to read aba kano se lay singe ma haise ai yaning di ko sise ai go ina di yaning di kay no ha di research paper me ama mina tonga form me am se AI se ne absorb to kanda id mana absorb hoi research thiba mi ngonda di kana ramgani but tawba normal person ayama research to bok khatangi khanme apon de ko adegi kanogi khatang khan research scholar oi taragadi research paper se namdana atopa source AI na taba source me am degi thigedam ni AI gi through degi thigada aidi adudi atan by researchers ne ba khongra ado aidi mi gi research paper do copyright chaga da photo AI dana nam thu de season bi ya handaragadi madu su kana de ko adudana ai ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯒꯗꯕ AIꯁꯦ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞ ꯇꯧꯔꯛꯏꯕꯅꯤꯅ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ ꯀꯣ ꯕꯤꯀ꯭ꯔꯝ AIꯗꯨꯗꯗꯤ ꯌꯥꯍꯟꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯆꯥꯠ GPTꯒꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯗꯤꯞꯁꯤꯛꯀꯨꯝꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ AIꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯗꯤ ꯌꯥꯍꯟꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯖꯁ ꯔꯤꯁꯔꯆꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯄꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ AI ꯁꯦꯝꯖꯕ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯄꯨꯔꯥ फ्रीदा कॉपीराइट लॉ से पूरा कथकपदुसु अई याहनिंगदेबको अदु बाइस ओइदनबा हाइदि अमसु यानबै मोंगदा लॉ जे सेमनिबको कनागुमन हाय AI जे याम फत्ते हाय कनागुमन हाय AI जे याम फै हाय अदुदुबु यामना सेक्शन ममतमनेबा कोइसे हाइदि AI जे गी मतंग जे कोइ केम खंगद्रि केम कनो तौत्रि चमनाना ngasidasu हाइस AI for people applying technology for social good सिसु AI से माना सपोर्ट तौरंग ngangai ni ko AI for people hai taragadi AI se ID sigi hantaki global AI summit sigi magi maru oiba logo se kaino har kanda human centric AI human centered AI ko AI akuna AI se develop tawge hai taragadi chumna ka ki हाइदि प्रॉफिट तान मनतब प्रॉफिट तान हाइदि खुदमाइना AI से सिजनरगा कोइ पैसा तान मनतब AI सिना कोइ ह्यूमन बीइंग से काना नब ओइन सिजनर हाइदा ह्यूमन बीइंग से काना नब ओइन सिजनर प्रॉफिट खतंगे खन तारगदि अखोइगी बेड इफेक्ट यामना लाकनी बको अदुना हाइदि ह्यूमन तंगी काना नब सिनबा AI से ओइना तपन से हाइदि अदुमाइन तौदना AI for people हाइदि कना people की खतंगी काना नब सिनबा को technology से न बकदी की social good हाइबदी कइनो हारा कांदा कोइगी society transform तव तम से न बाय ताय कोइगी खुदमैन हाय कोइगी programmer कांगू सिंगसिदा आई एग्जांपल अमा पिरके programmer से हानादी program से या वाना इरमे programmer से या वाना इरमे को programmer से program ama ina hona mutan yam kuin changa me programmer se AI sinare AI sinare ga magi program ji irak tara ga di hana 10 days changa ma mana 10 minutes talo sala ka ni
10 minute ka loisan ka kana ko makran na mo hai kana ko makran na mo hai programmer ki thabak se pura mungre kare non programmer kanguna mungre natraga non programmer kangu natre haraga so ko AI masajina mungre thabak se AI masajina mungre hai aduga program se mangre hai ai di yani de AI se bu same na ba kana gumba ma AI se aduna ne AI se automatic o hen gum se hai AI se kana gumba amana automatic o bisni am phatti ko habidi AI se hai automated hai o hen gum tamda mayam gi thabak na tabina ma masan gi wakhan khalla ma thanda automated o to hon gi tamda yamna sokpala kani madugi film me ama jik thoi even terminator film du su phasana mun yeng mada dum khangni ba ko non programmer kangu sing sina AI se pai gi taragadi shida AI se automated o hen ma chap mani kham kaino haragadi program se semak ma tamda AI ne semak ko se lali chumme je non programmer na ka su haiba ngam maroi ba adu duna haidi pro ama haidi is kaino programmer gi thabak se kai su mang gi sine magi thabak se kaino thabak se thuna AI na mating panga kanda thabak se thuna 10 minute to holwa program se aduga magi thabak se hana program se mamado hojiki program check tawda su adi AI na se mai program se check taw cam submit lali masis na human being se sokadra soida tawba adu ronda change tawgibani hai se thabak se change tawgibani sini programmer gi thabak se AI na mun banate non programmer na mun banate thabak se change tawgibani hana na program se makhut mak na semamba yam tapna semamba hojikna program se AI sijinaraga 10 minute semba aduga human mix ta kana ga da check taw aduna mana sida data khara so haram me kari data haram ya hara kanda ko AI se kadawa one in four worker mari lebe manungda AI china influence taw se one in a four worker AI ni influence taw rego hojik se ko aduga kadawa hara kanda anova 3 million jobs create tawreba anova 3 million jobs create tawreba ko aduga 10 million jobs na change tawreba change tawe habdi ngasagi admaina programmer se kedoba kedowe programmer se program iba khatana ibada ketawgidre check tawdo ina tawgre haidi magi jobs so change tawge bai tai ko aduna AI la kanda job khudimo munni have se mullu shini mai social good ki damak ta khalaga mullu shini sigi editor nice ai yaning da bakara su yaai ko mai mullu yaga kana ai amana mullu ina isa bani this is a theoretical theory- theoretical over concept ne si theoretical over concept ne ai ta gadi non programmer se kamain thing doino eh programmer se na checker khatang oi doino hai non programmer se non programmer programming chahi kun try na programming tam aba mi do checker ki role da tham taragadi program ma do programming tam dru yare ne khala ani adu do kana na manage tawdino kunaman ha non programmer se AI se na raga program ama seme khala se ko adu taragadi thabak to haidi programmer ki thabak se leitabagum me hoi ma je check tawna bagi kadai check tawba isidi mi amana su check tawba even AI na bo check tawba ya AI na su mi mo human being sa so kadra so idra ka na check tawba ya adu duna idi like company jing hujiki company jing paisa tingning dam ni na kano mi sin na du sokudi AI ama sin na fa mi tara tolo tara pi du sokudi AI ama ka sin na raga AI da tolo pi gi bana fa yen khala ani ba adu duni ko yam maru oiba kano poti moi se highlight toram de ko adu duna ni jum just mapan gi outer gi AI gi poto tigatabe mo na mangang ko social good thai taragadi punamak ta kana ga dam ni job change to matamda job change to matamda quantity da handari quality da na quantity da handari hadi mi masing da handari check tawna bagi khatang gi mi ama khatana dum yai adu duni ko maru oi se adu na mi me ama jobless o hen gi da ne adu gi military AI sigi me ta su yam dai phasabani ko military AI se su ko military ni sina di war sina ra taragadi khudam oina sida samana RAM hay nama hai ko area
RIAM haise kaino haragadi Global Summit on Responsible Artificial Intelligence in the military domain. Masigi global summit se hana 60 country ne yaramel. Hujikti 35 countries katang ngai grave. 35 country ngante haddare decrease tawre. Ado da chigi relem sida ko India sign tawbra haragadi tawde. India is no na India not signatory. Sign tawde signatory nate India yawde global summit on responsible artificial intelligence in military domain. Shida haine se kaino harakanda kare main oina India yawdribi maram du harake ko ado in haidi kaigino nakpak tanari se kaigino haragade masigi relem se yadri se karigino haragadi ko haidi developed country hai tare ko developed country AI ni phajana developed country or developed country ma'am sing sidi kaido ga harakanda haidi AI se sa haidi military ki khujukulai sa matam sida moina tawnari se magi threshold ama piye kudamoina ai gun se gun adagi missile ko adagi kara mayam ama adi military ki khujukla mayam ama AI mateng sarak toine AI season number yaudine adada threshold ai karai phoba limit che karai phoba thamdino sin kudamoina ha se developed countries sing sina shide thamning developed countries sing sina yam adi khujukla ai mayam thaning developed country na developing countries in a khuzukhalai chip mayam am saning de undeveloped country or global south countries in sina adi yam saning de magi limit threshold in sida le ne amagi limit in threshold se higher oil threshold kaduba threshold high oil ko moina kadoga developing nation ai ta developing nation kango jena ko broad limitation oil hadi brain che mayam ama tawjesi kaino di AI sinaraga bomb to mayam am sarak taragadi ko AI sinaba bomb to mayam sarak taragadi karigumba global war thokadi khujin kana ka kya ne mi mayam am sinani sonani especially developing nations jing aduba developing countries jing di AI se kaino AI se yana khujin develop tawnari countries jing sina develop countries jing sina di AI je fata season nari kana ko aduna moidi thinking de moidi limit to yamna chawna leini ko meaning se kya tare ko amana kado ga hara kanda amana mai jaw thaning bai tare developed countries se mai je kya am id AI have se mai ni ba pura uncontrolled dum chalak bang ngam ba pone ado developed countries se mai jaw se kya am chak bang ngam ge de yin ni ado developing nation jing se mai je ki dana limit thamje khoi da solok pe ya ne limit thamje ha atage na mai ji thaga laga yeng se kyam yam chawna chak pre yeng ji ka haina bu du AI gi ban policy se kadoga har kan khana bai tare ko ade sigi real se adu na maram mar kan ne 60 nation la ma gi 35 nation da handare se pa but akoi India di maru India na ya de se kai gino India na chile sign down se kai gino maru India gi di Pakistan le China le moi jo am da sign down de moi na sign down dra ko ke da sign down to yo ba moi di AI gi maram da sum chawkhala ga koi na AI gi maram da sum chawda go hai ra ya roi ko adigi premature oil di physics ekta AI se kai no khangri AI se kai no khangri ni na khangna ba no hona ga da ni mai gi nuai ta ba khot ta ba phat ta ba do hana test ta ga da angang ai di angang na mai ki de hai ba gi type ni ko jik taw nai se AI se kina da bai wari ne sky ba wa ka taw ngam nge tum mi do ma ado dai da huziki si writer sina hiding is na
AI na test tꯧꯔꯣꯏꯗꯕ writer sigi author sina haining isina kaino AI na test tꯧꯔꯣꯏꯗꯕ jaga khara mana mention tꯧrame nuclear khulai je mention tꯧrame kaiguma noi adugi sign taunadaba tokro nuclear khulai je kariguma AI na pai gi taragade ha kap thoknarase ne kap thorak taragade kamai taude aduna nuclear khulai gi red line am khak thammo sine ko AI sina nuclear khulai je theng theng andaba adi ko adagi confidence building measures hai tare ko adi AI da confidence pibidaba automation do hai tare ko AI da military khulai pibidaba ko military khulai je sinabidaba ko akoi yarige akoi mi sina dum control do automation je sung tau do ko to kana khangni country khara madi automation taropasu yai ko sira do pone ko ju film da thokpa do tawra do pone ko nuclear khulai sina aduni akoi kai hai ni doomsday kind of doomsday hai do doomsday clock kind of the clock to khran nakshala khran ni ko doomsday clock ye terminator film ni chap chan thok to ram ne ko AI ni terminator do skynet kind of next third way of AI governance se huzik kana kamai tawrige huzik tana kari man hai se kari hapchan me I have tani ko adi kari hapchan me adugi matang da ni ko adi huzik human creativity ko dagi creativity yam handaraiba mana ko creativity se huzik human creativity se handarai ko thinking ability se handarai ko AI sina maram marakanda adagi democracy ju handari AI sina maram marakanda ko creativity adagi thinking ability handarak taragadi democracy ju handarak tane kaina di democracy je people na pan no ne people ji thinking je lerak taragadi khaning ba ma dum khangrani ba adujani ko adu haidi mana sida hai se kaino aga na masi jina maram marakanda ko da tamam ka sida sinarame cognitive atrophy ne ko cognitive atrophy hai je oirakadine haidi weak mind ki ability se ability weaken da wai ta masi jibo kaina cognitive atrophy ko haidi mind se think tawbagi chang se sum lepa nai ponte ba du develop sum tawri ne asi se handa gi bai ta adu dani ko ma hainin se ados ko aina utliba potse onaraba male sinate ko Seasoning. Sigini ko aina explain daw rin Seasoning. At last, the frontier of thought will kill AI creativity. Seasoning ko. Sorry. AI na creativity handan ni adudan sida sa mention tawani ko sige hariba kano se nasagi cognitive atrophy ka hari ko mention tawani ko AI jing sina ko ise kadoga har kanda my creativity da handan yamna kay haini AI na koigi logic se handan bai tare ko AI gi logic se ado AI gi logic ka akoigi logic ka khenaba sida sumara pasan pi ko AI gi logic ka akoigi logic ka khenaba human logic ka khenaba sisina AI gi kanada bagi matang dani ko ma haise kariba editorial sisina haise at the last frontier of thought will AI kill creativity haise yam pasamani ko AI gi logic se kaino AI gi logic se ayamana AI gi logic se ngasagi large language model aina haibdo large language model du dagi leibu ko large language means the imagine tawbrane tawde imagination have power laite madi kaino search tawbane kadabane search tawani data da search tawani adu ko predict tawbane ko graph season era ka kari ka tungda kari era ka dawe have to predict tawbane prediction ne madi
ko data do da yaudra di moi predict tawba ngamai aduna large language model ai mioi bina tawgiba pot future mama na past tawgiba pot chingche sidai nai naraga huje future present ka dawe aduga hadi development do laite data do search tawrani aduga predict tawdone akona tawbada pot predict tawne image no imagination have a pot am laite hadi wakhanna sagat paida laite human beings amata कोई कार्टून ना बस ये कोई ये एक चैनल में अदु देखि चैनल लगा एनिमे साबे है को फिल्म साबे है बस ह्यूमन बीइंग्स की इमेजिनेशन है ये मतलब अनोव आइडिया पुथोर कदब नते अनोव आइडिया मतलब पुथोर बे मतलब को ह्यूमन बीइंग्स के लॉजिक ते अदु ngam me करी ngam ह्यूमन बीइंग्स के कदो लाइफ एक्सपीरियंस तो ngam लाइफ लिव एक्सपीरियंस ko live experience human beings ngam AI na kasu ngam panate kari experience ta ngam mi memory ko gi tungi memory da ninjinga pain ko ana ba ninjinga longing ko adigi curiosity su AI da laita ba pot nam ni ko AI da laita ba pot me am le ko ado AI the same token same to the human beings or ka ba sung lai laite AI can be more than human or AI can be human. Human के AI की logic का अनि से मानव सुन्या यार माना ना बस सेमी कुदेंगी फत्ता बादम और करने AI से कोई ना human beings का माना ना बस सेमी के को फत्ता बादम तारा करने कहीं ना हर कभी human beings ती auto correct तो बंगम दे AI ती auto correct तो बंगम दे को अदु ना कतो के हर करना फत्तबा तुम तारकनी AI की लॉजिक से पूरा मागी दी फ्यूचर प्रेडिक्शन खतने मांगोन इमेजिनेशन के लेती को ह्यूमन लॉजिक से के तो हर कांदा फ्यूचर प्रेडिक्शन जो हमनी लॉजिक से ले मेमोरी पेन लॉन्गिंग क्यूरियोसिटी को लव सुशी मैम से लोई फाउ ngam अदु ना के तो हर कांदा अनीजी की डिफरेंस तो निको अदुना हुजिक याम थोकपा AI प्रोपोगंडा AI ना सेलगा थोकपा प्रोपोगंडा ले खुदामन हायरसी यामना फजाबदा हारगदि खोगी नंगना येंगिबा नमे कोदि येंगिबा रील्स तुदा को रील्स तो मेटा AI नेबा अयामना सिनर्स मेटा AI सिना सिनर कांदा रील्स एक चिंकली कोदिंग आई नुंगाइबा आई फजाबा नोनिंगबा पोतो ngata tholaktra adu meta AI ne ko meta AI na nang sanari ni ko adu propaganda ne ba kaino hadi nango no uhalli do kaino war je nungai ba ngata oina uhalli ne reels to da war je phajaba nungai ba nang ni yin poto ka tang uhalli ne ko Korean drama gi maram di ni ga na Korean drama na to thola ni adu ju phajaba nang na phajaba poto ngata ko adu thola ido kai no propaganda AI driven propaganda se to maphangu de ma loi lei re ko defects size so koi gi ka to ga ka ro ji se mi am ge ma mai sin na ga mara crime da direct to hon ba ga type to hon bai ta re ko do defects ko algorithm si ni ko ji ai ha do Facebook kari kara da algorithmic target masi sin ka to ga ka da ko targeting ko algorithmic targeting ko naman na siga algorithmic targeting is example ang video one piece ko one piece yin ba mi enemy ba gidi ka ngani one piece ki straw head amale da Indonesia da kari kara da to phatte ha bitin natin ko mata da bu ka da ha ka da ko nang je politically driven to hon ba one piece na maram mo kan as one piece to nang je तुमिना दु पॉलिटिक्स सिंग याव द बिदले रम से one piece के फेलो मेंबर मैं आमना पॉलिटिक्स याव से लें कल से अदु की रील्स तो नंगी फोन याव से लें कल से नंग one piece सपोर्ट होनी ने नंगी one piece ने सपोर्ट और पॉलिटिकल आइडिया तो नंग ब्लाइंड दम सपोर्ट होगी दुनिया AI दन मर मर का algorithmic targeting है से को अदु दुनी नेपाल दन तक तो गए देखिए इंडोनेशिया दग तो one piece की कहीं नो हर गति अदु दुना कोई से इंडोनेशिया की कंट्री से फाबोई निंगी फरमे फरम दबे अदुदी सब्जेक्टिव नि को बट तबदबु अइंगोंदा वन पीस तुना मरम मरकांदा इंडोनेशिया नेपाल दा इरांग थोइबा पोतो अदु अखोय सपोर्ट तौनिंग
next the need of diversity in judiciary selection committee hai tare ko judiciary gi moigi haini maru aina judiciary judge selection committee hai tare ko judge selection committee ji ke matang sida koi ki judge se kamaina select tawe judicial reform se kamaina select tawe sida koi ki judge khare yamna select tawna bagi magi idea do ne puthore is ko se gi kano se editorial hai tare ko this explainer hai tare UPSC explainer ko mane maru aina apne sidai khangme abse kaino haragani article sing just selection committee ki ade khudamaina supreme court ki judge khan bai di 124 124 se kaino supreme court ki judge khan bai ne ko sise adagi 217 se kaino high court ki judge ko supreme court ki judge khan bai di kana tawni president khan gani tadawa kana tanaraga CGI tanaraga president khan gani supreme court ki judge khan bai di samana na high court ki judge khan bai di kana khan gani president na ko man so president khan dini tabodabu kana tana ni CGI ne ko CGI ne chief justice of India ne governor ne aduga chief justice of the high court ki chief justice governor changi ko dudum sa khanga do adagi article 130 na kai hai number of seats supreme court ki number of seats hai bini ko sigi singse khangchan me judiciary ki matang da ko adigi atopa masale koi gi appointment sin just ki appointment just ki case hai na malai ko case ta kadare first just case SP Gupta case hai ni first just case lai second just case third just case ko aduga last of NJC se NJAC hai ko National Judiciary Appointment Commission sigi se lokthokramni ko unconstitutional oyen lokthokramni NJC first just case ta kai hai kadoga har ka ko executive tana gadamne executive se yaw gadamne executive plus irage ko government je just khanba matamne yaw gadamne shi first just case na hai se ko adedi second just case na kadoga na collegium system ai na malai ko just khanba se kana na khali collegium system collegium hai se kana sabna hai dedi masagi supreme court ki su lai high court ki su lai president CGI president governor CGI of the high court adu lai gijing de ko collegium hai se ko adu second just na kadoga na executive se yaw loi dam ni collegium system the executive se yaw loi dam minus ko ai minus hai se ni ko third just case di collegium se executive yaw di yaw right adu expand tawe ko expansion em third just case na expansion ka mind taw ya kana supreme court ki tana physically hai bedo collegium se kare kana yaw ni hai kana collegium se kana yaw ni hai kana CGI ya yaw ni supreme court ki just khanba matam na kana yaw ni kana khana ni CGI ko four senior judge high court ki just khanba matam dedi high court ki just khanba matam dedi kana yaw ni haragadi CGI yaw ni sai governor this yaw ni aduga two senior most judge ai tar ko senior judge oi da ko governor yaw ni ko aduga CGI chief justice of the high court yaw kan ko sida su kadawa president khan deni sida su president na khan deni ko adu collegium just minor expansion taw gimni hana for four senior just most just yaram de ko adu NJAC se unconstitutional oi NJCA se 99 super constitutional amendment ni ko si se unconstitutional oi na law thokram ni ko adu mai ngai khara ningjing abad ko judiciary ki matang da judiciary ki just khan mai matang da hojik se just what level haidi case asukematic pending da lay ko adu dana just what pani na just khara khanna ba collegium semtok si ko chi haina ba yawani ni ko sidal salange ngasi gidi
topa makha da so ma'am abudi lady like venezuela dikil thau leba khotpa adu da ai mamang so explain tawgrami ko adu di kind important oidre na khalle sida lo shalage yam sang re ko so the explanation thank you so much sigidi sida lo shalage